tabarukayo iwe munywano wetu omukaho murako mukurikiye yomba crop champion konka kuko twakuraganise twine umunyabiragiro kana je kwana tushobora bukwatana no kubingwa omumataka nente kikuba cyabaho bakuhereza court order irikwereka kuba oine kwa norgawo muitakeryo oine kwa nokora hoki nebindi okubasa kugira ngo ibintu zoshongeze genzire nozihanga kana nagambira bakujanga ignorance of the law has no defense so tukabe ntwenda ngo oboine ecyo kumanyaho in any case hajire cyakutahirire cyo mu category ejo at least otakaza kujota nanta kumanya and when actually twina abantu barunji abakubasa kwikaha hambe hoza TV West bakagire batorabiramo ebyakubasa kutwigura mesho omwami atumanya Capson Eliakim umunyabiragiro niwe twine kayenjire ko beyanjorra nabwanyuma tuzahanshonga zitaka twakwakira wewe bari munonga kunyakira munywano wanje izina Eliakim atumanya Capson loya ningasho umunyabiragiro enzarwa yo muri ntungamo kajara omuri kanyampumo ubwo nubwo mwanya gundi kuzarwamo omuri kajara muri ntungamo nashemerwa munonga okubo muri yogo mwanya ukongera kutangariza abantu amateka gatukwasireho na munonga ibintu byo kuteganisa umuntu wabutosha kandi nza kongera gumana insima management ya TV West okureta program nunji ezuru kwata aha muntu wabutosha umuntu waburijo aho kwakecu wagamba ubutamanya ati kwiyo mushango tukubasa kwemereraho tunyona ntaro kucumanya ngo deni cyakuyo mushango kana ngwa nabo kushemo Bible ngo arimo cyege cyukugira my people are perishing because they lack knowledge where there is no vision people perishing nyene kugira ngo abantu baryumba horekerera ahabo butamanya mbwe n'ikirungi kureta program rungi zo kushomesa abantu kugira ngo base kwetegereza barebe kutwakubasa kuturaje umusenge nuko mbeke ihanga ryitu aha musinjo guruko okay ijo kani nabo wanyiro washameire hajiro wanjira tomsigazo itu tureba no nimba mwina taza tukuru yakaya twegezamo kandi kijabya siskar kai aba n'abantu baje umunonga ugahurira ngo nyikiriza mbasime abantu bitu abakwirahire bakamba buruna bo akabyo muri kajaroku mbere nimbasima munonga mwe nate bantu kubinjija okay nubare kwesi baitizo wa okito hatu twendesha heji atwashika kugira ngo umuntu tingumanya na habaho ci baza kugira ngo bakubinga omwitaka ningani bendo rwo mwitaka ni hijo mu RC wana kugambira jatubaja ngo rwo mwitaka ni hija nkiwero yo jatubaja ngo rwo mwitaka what happens shahejeje kumanga hatu bariyomba kubinga mwitaka hati chikubaho nobo tire n'imishango ryo mukoti umburyo bushikire atawe n'imishango muri nomuhoze imishango yevanja mukizo mukoto mushango gwa kusinga ko kuboha babiri umushango ninga bakwabira umushango hato umushango gukusinga kurigirije cyo kuba wabirosha kugira ngo umuntu akataho umwitakari yawe ninga shaka ari hambere ry'itakari yawe hatko koti kiragiro cyo kugira ngo urugo mwitakeryo aho kwati itakari yawe umushango gwa kusinga so koti niyo kuhandika koti niyo kwa order kiragiro kurigirije umushango y'imutwiremu mbene ritakorurige mutiriri yawe kurugiro kubacho mu mushango hato baceza kushoza ko ore kugira ngo urugo mwitaka itekere ruhersia riba kugamba nango tesiya rutwireho konka engenderwaho yo kuyiha umuntu mwitaka nibajya ngo omhereze notice ningashi umurabure ebiro 9 ago na meza 3 muhandikire yado mushango yari umukoti gwa musinga nakimanya gwa musinga konka reba kweta eviction notice umuhandikira umumaniso tazo mushango gukusingire mbeno mbero 9 yetebekanisige urugo mwitaka hati ebiro 9 bikeza kwaho ukore ndije cyandiko cyo kutwara umukoti konkate ko kaza kujukana notice je reka ngo waje umuhereza umuntu waje umusavinga mbene yacumanya rabiro umuntu we nayagwasa kuje umusi ninga hina kuzeta specific mbaro ya kashe ntaro yaba ineroya atwire ineroyo ryo nakoreza no handikaho amazindage ochereza roye ahubwo neroya we nakujumisia nawo muherezaho kopi wano mumanya ninga ba LC ubaherezaho kopi kumanya ngo umuntu muri yo numurabura ngwarwo mwitako mushango gumusingire umbero 9 atacheza rero 9 kuko yo oteka mwempapara yo kutunga warrant of eviction
ohari kutamenya wo bahandikira iyo nyine wahandikira hati yo kiriya aha kugira ngo ukugendera mitendera yona kuchezayo kora ngo umuntu wamwiha umwitaka umburyo burubo nye wariyo ni muhandikira nyine waheza kumusinga umushango bakwikiriza ngo umushango wagusinga yes atoteka mu eviction notice ukiza kugitekayo ibiro cyenda bicuho hatutandika process yo kwereka ngo noyenda kote kwereze warrant ningashi echandiko cyo kuronda ba bailiff bari abawanyundo okumwiho mwitaka oti murabwire tayine cyo koza tiyagaraka mutiyargo mwitaka bweni nyinda rwo mwitaka ryanje hata bakwereze cyo bakweta warrant warrant ejo no inde ba bailiff no bakugenda bakakora umurimo ababakushoza haza nabo baza kushoboza iteka ndigira ngo bashemerire okumanyisa police na naba LC batakaje heciro ngo baza kwiho mwitaka bashimye kumanyisa police na LC bakushumanya notice bakajikwereza tuwakora cyo shemeye kuboko zire tuwaragamu mbwe hati nibija kwihamo umwitakeyo kugira ngo mushango gukusingire bakwebera notice tuwaragamu mbwe hati yatunga warranty kugira ngo akwiho mwitaka now hati arabiromba LC ba LC bashimye kubano bacumanya police shimye kubane icumanya kuberuho tukugira ngo noza kuchikora bataro ashimye kuberuho kureba ngo umurumo bagukoraje batasisire bintu byo muntu hamara bo kujya bakakoresa amani mingi o inenkente baza kuzitemagura baza kosiye bintu icyo ni cyenda amateka umushango gusinje shimye kubana orugamo bakirugwe tuwaragamo ko kandi baza kujya kwihamu kandi tuba kujya bakakwata ibintu yo bakatambika kuriya bakabitemagura icyo ni kibani cyenda kibani cyenda amateka no kureba ngo ba bailiff no barabira process ejo nango hati na police naye katekaho okuverifyinga za court order kugira ngo kugitunga baza kukiriyaringa police bine legal department ugitekayo court order bajishijima bareba ne yamazima yo mbuteka kandi taro court order ndijo yona eri kubazubira gukora umurimo go ninga shukiriyaringa court order bakigiriyaringa hatu nuko kugumiza mu metenderejo waragomo police manya regional police commander DPC mpaka hanse wa OC station abo kwano bayambaho bareta ba bailiff baroho konka ba police tuba kwevictinga tuba kwiye nko muntu umuntu no barebera bishikaho kureba ibintu yo tuba bitemagura inji tubazosia mbwe ntubashisha ibintu byo muntu na ncacu mwe na ba LC abembezi bibyanga hazita kandi jangu bailiff ogwe ibintu byawe wabota n'umuntu wakushanga umuntu kwereje kumbi ngo umuntu wiruka yagira yayishireka baragigo kubihamba kabone hibabika ku marebero 12 kasta police nebero ka police roho LC roho mbamanye ibintu byawe bihaho mbwe naho babika anane babika atwe kunaka court bailiff andike echandiko ariko manyisa court okuyakuzura umurimo koto gwiyamaragire kuyakoze umuntu nabasa kwebuza tumbe shati nyowe nkayita santa katugire ngo bandetera court order kugira ngo bakuretera court order iyo ninga sho mushango gukusingire niyo no basa kujurira utakaje ngo mushango hatugwansinga bagira ngo bambi ngo mwitaka kandi kucumanya ngo itaka tiryanje yatubana ngo itaka tiryawe no bukoma no kora ki no bukoma no rugamu ahubwo noza kushanga waguma no yiyongera umukoto ko ruko yongera umukoti nuko rukongera kushashura sente hako nabamba kuteka cost ensasanya yoriya kuyashubize ibintu bi atari kintu kimwe ko muntu kuhababira umuntu akakusinga so mwe cyenda waza kwa yashwizo naza kushashura mwe cyenda waza kuhababa mushango beno manya ngo ino mushango umurungi go kuza kusinga taka haba kandi bakaba niyo bakora ki so uko yongerayo nyine kuba ni impro mu mutama ngo itakane bana wacumanyeje oyino bukakafu kugira ngo itakane ryawe umushango mwe ntuwikirizana n'ibyaragamo bagushara kubi yo kurigerera ukuwareba umushango ninga shiyo bujuruzwa bwoyine ahubwo nikikirizwa gukora ki kujuriza kugira ngo washango umushango ogusingire utuba abansingiro umushango ko bagusingira umushango mazimeri itakane ryanje mazireyo wire bwona ibandiko byona mbine mbene kirebuka hine bitagendaje hata uno rikizubwa okujuruza aza ko kujuruza kwiya horiya kuyo mwitaka hari step zo ine kora bare oinero yana nazimanya ungako kubotinira nyiyo ndani ozego bene ozumanya kugira ngo kweza kujuruza
na hati kunkaza kujuza bakagira ati nyoni nyenda kujuruza hati oshaba order ningo shaba court kukwereza order yo kwemereza okwiho mwitaka hati nibageta okuteka application ya stay ya execution ya judgment ya court ako hati zire court order ndijo ikabemereza biri bono bagumiza mu misho tojabaga niwo kugira ngo waza kujuruza tokajeta hati nyonjurize akacigambo mukana nabona byakwe impapuro ziriho jurize ticukumara ko kujuruza ugaruko shaba koti okuhereza order ninga shekeragiro cyo kwihahweriya yo kuza kwiyankahi yo kuza kwiho mwitaka kote mwe yeragire ngo banyiheho niyo yingaruka nkahandikira nti nyonjurize nabwe cyo mwemereze we bari muri ngasha no yakano bamanyege bintu Tire ni mwetanzire kwa kopa hati ko kweza kuza kujuruza ko sono no kujuruza mu kote ya higuru konkati no gambire ejo kote ejehire order ujihandikira utekamwe papuro taza njurizi ninga shindiyo ninkujuza ko niyo bahereza notice of appeal mwene ubahandikire impapuro zitaza ndiyo ninza kujuruza kandi abono no bashaba ne papura kubashaza rumushango byo nabyo no rukubashaba kugira ngo no kubitoro mu kote ya higuru utazo bundi ni kujuruza uteje court order na nyenda mujemereze batije bakambi ngo mwitaka tabo kuba nindeba jine yo kujuruza kandi manto kujuruza kwanje ninza gusinga umushango so na hari mu papuro zo kubona uteka yo munoza kwemereza no inde kubahereza points nungi mnonga zo kwereka ngo noza kusinga umushango yobereka otumbuye hati igikota odamwa mutajemerizi kicho mahisa ngo ukujuriza kwanje nguza kuba kwafa busha kandi ukureba nti no kujuriza kurungi naheza kujuriza ninza kusinga umushango hata aho nhoro kwizera kugira ngo koti yahurira icyandiko cyawe yahoro kushaba kwawe uko kuza kujuriza hasa kugira ngo niteka ngo kote ine kukuhereza kana nakuja ntenda tekwanga nabaye babishazire kandi bagarike behakanisa ya nda kote jone yanko kakwera kwanga nabone ugaruko juriza okushaba kwawe hati kugira ngo koro kushaba ati nyenda kujuriza banda kunyiho mwitaka aza ndiyo nyenda kushaba ngo bemereze ki ejode hati nakakote jike kubeta kuhire hati ejokote yo kuba wajurize mu atiremwe papara zo kujuruza hatu gishaba hatu nora ko kweza habari yabona handitsa abana yenda kujuruza henye kote ya higure yo no kuza mu bahurire nco yo mushanga yes hati hari hansi baba bahirize kwanga kweza kajo ngo uriko mu high court hata bino zo mu code of appeal high court yayanga kugira ngo atuba ibyo yo no shabatsi twabihurira ninga kubireba mu muramwa gona hati ozo mu code of appeal ninga kote ya higuru Ujo tazo munyo ninjuriza bwona otubarene banyurukanze kunyiho mwitaka mbena nisha abantu bonagambira abantu bagambira mbena nisha abantu mwemereze okujuriza mwemereze okunyiho mwitaka tubanze turureki okujuriza kwanje hati bibiro cyenda nico yino kubana ubikoreseza umbwiro wari umuti yaje atata naza kuyumutaka ningo mushango kukika gutu kusinga yorokora ngo tubyagendaje ningashi nyino mushango murungi nimbasa gusinga aho nhoro kushika no gukora ki bitandikiraho byenyine abo kuza ndebero cyenda ngo banze byahwayo aho kwatoza ku ndebero cyenda ngo bihweyo gishuma isangu ubyaza kwayo umuntu nako bari banda baba kushowize kandi uje tinyino mushango murungi umuntu arasabye ngo shati umuntu yahenda amateka akanyiho mwitaka atajurize ndineho atarabira muri iyo mitendera hati niyo no mwiguriraho ki no za kumwiguriraho imishango noza kumwiguriraho imishango koso no yeterere nduro mukoti aha polisi umba RC bona hati nabo bashujuma ki okuyakwihiro mwitaka hati bamuvunana kugira ngo iteka ndigamba ki hati rangu ebintu byona uriyo no bikorera kwenda mate koto odojine umushango kagusinga konko bwagusingire Wene mitendere yishimye kwano ukora ki nurabamo wobo utagira bero umuntu akakwigurira imishango neba umushango n'ubwana gukwata nutakaje nyoka zo mukoti nabona judgment yo kugira ngo argo mwitaka ryanje nyoko ni mukawo mukasheshe namutera nakora ki namuyihawe hata amateka nuga kwizira ukureda ngo abantu bona batunga uburinganize nuko namazima umushango hatu wagusinga kunga kugira ngo nabo bameherezo bwire atebekana so ko arargenkahi uko arabase kwihe bintu bye umwitaka iyo ninga shokora abase kurugamu ukuronda umwanya ugwarazimo
hati iteka hano njero kureteraho process yo kugira ngo eviction process ninga shi requirements umuntu waza kumuri yo mwitaka ukagendera ahari iki now na n'iki kiraje cyo kugira ngo umuntu muyiho mwitaka oshemeye kuba oyinamazi okubana banyangu unguza kuyo mwitaka neri yakimu na charity no bari mwitaka ryanje nibo ndiyo nimpandikira ku rugamo na n'ikindi ubanogamba umwanya ogonuguha kwe harakanyampo mu hagambe n'ikanyampumo plot na beji block na beji agamataka gineki agebyapa gine namba gwa gutinde namba nono manya umuru sero yawe uti nikigarama uti mbayita kigarama uko mu cyaro uti nikigarama aha umanya guti na guti na guti barana nankana naha ugumanya guti kwenda no gwanankana haho narakuza kurugamu hati gine yo kwita description yitaka kutagagira ngo umushango gwaguriyo mukoti niko wagusinga konkita gari yo kuza kunyama eviction kandi warondita kari yanje ryahandi wabantu waza kora ki ndiyo waza kuri waraneza kujya ataza ine proto nunjo mutabuno tereka kandi niyo nahamba babire eviction babire eviction bene eviction wojukora ahita keje ryo mukoti eruwasinga konka tushangira abantu bingi nuberete complex aje tunyo umushango gutinyo tugamba ko tunyo tugambaho tugomanye guberine bakora ki kwitakananga no gwitakana bari no bambinga hariye no gwitakana nene harabo kushanga ondijo muntu itakeri ryo naza kuyamu harimo kabapangisa harimo abapangisa yatunga code order ye yo kuza kuyamuka kuyenga abantu munzu ko code order nene mwikiriza gukora ki ukora umurimo konka washanga abantu bari kuturamo to bari mu code order ibyo nene shonga kuri yo kongera kureba mu munonga kugira ngo utakashanga ngo iwatunga code order yo kuyiho umuntu mwitaka konko umuntu itakeri yo naza kumiyamu haturamo abandi bantu tubineka kwate na iwe no fanoriya ite tukazaho mburunji na hato no turi turiyo tkorora heavy so wijana ito no ndakutikiriza no yanunda kubakereza hata na niwo odi umwitakiri kwa ngo muti yatunga judgment ninga shi yatunga kirajiro cyo kubiyo mwitaka hariya no sound heru kuyambera bakoreza rutse ngo baza kubingo mwitaka ukamanyisa abantu bari mwitaka ninga shi abantu bakabacumanye ngo hase ibintu bitwiro mukoti hata bo bariya nubashaba mbateka mu okushaba kote kugarika kureba umuntu omu yomushango itita abapanisa babara nitugenda ntandika kugira ngo uri ngo mpasa ninga ni wahaguzire ningo ruko twireho ariko umuntu okahagura ariko ngo uri mpanse bitaru kukwata unuza kuregera mu jene konka ariko ngo inemuka interest zawe ngo muntu eza ni ukwabo haguzire ningo ko hapangisa obwire buringwa sente zawe tuzakahwire tuba tokahirizo bwire bwa hapangisa hinga mwe biri kurengo bwiro baje ngo tubagira ngo muri yaha hati ni wonosha bakoti kugarika kureba nkahi omu judgment ejo ijoro bageta no take application for review kugira ngo koti nanye judgment ejo yuwahereza ni nkwataho kandi bwero kunkwataho niza kufererwa nawe shonga naka nyundo ho kumanya ngutwireho ibintu bya koti mbenda kumanya nanye tabarampa babire hato shaba koti hato kiza kuteka mwejo kugira ngo kote garikerewo mu ncomiye yo mushango ako yiko kotara mu mushango go kubanza ukotara mu mushango go kubanza hatu wija aha mushango wamanya ngo rimbaza kuyo mwitaka hato shaba koti ukureba umushonga yawe azo kiza kugiteka inago oshaba ukwemerezo kuyo mwitaka tujye mbanze nyeteka teke arahaka muri ano biro 9 hatta nagire binde biro 9 hati kashata hati no shabera no gendera aho kwika no teka mwoti yati wo shaba muhenyine no shabera hati no shaba ngubataka kuyo mwitaka babanze bahurure application naka kushaba kwa ukurere nshonga yawe uriya nakuba najya tumutaka nyo mwitaka tubanze turire apire yohwe kugira ngo najuruza mbona takagira mwitaka egito ntugambye ya application yo kustayinga bagira ngo mbaze mwemerezeho ndarwo mwitaka tubanze tururo kujuruza kwanje ehikora hwere kugira ngo kukoraho emushango ensingire itaka ni yamo bonkana bwe yenda naona garaka najuruza ngene mujuruza mpaka iba kweta supreme court gene ya meheri iki yakusharira muri cyecho uza kwemera ugende nibyaraga mu supreme court konkata kwa kumuraho umwami Capson kuturagara cyaha ninza kwa nyenda kumanya hiba kwikakujara ngo hateri yitaka nanka mwembi side zombiri
hatagira wagaruka kurukoresa naho nyenda kumanyaho ntahabaho ki and when actually nyenda kuba ninteka n'indya kandi mwe kwihecho kuriya twaza kuhumura za kwantu garuka kazo mutuma gw'abashubuzi otakargaho tabaraka y'emyano wito mukahumurako turi mu program ya sistemuka kandi tukine omunyabiragiro atumanya Eliakim Capson okutushoborera hanshongeza omuntu kwika kushozo mwitaka inga kwiho mwitaka ngene bintu twabishoborire iwo warga kutwegitaho tuturagarike nyuma konka twahika hanshonge yo kugira ngo kugira ngo itakeryo twartaho muhingo nkotertireho muhingo imwe mwembo na nogu hatagira wagaruka koresa itakeryo hatshi nibabishirye mukoti ntwaturinzire bacwemu nibabacwire mukonka hine bikuba byagenda kubi hataho ntahabireho kicenyine we bari munonga ati norebe iba kweta atajumba jeta injunction mwene kubazubera ukore sita kampake mishange hwiri okay hatwo kuba mu buryo mishango nk'ababire ninga shompa babire oteri takani ryanje tuyo tuzitakani ryanje kuko buryo ryanje iyo nonda kurukoresa ninga shori no rukoresa nonda kuruguza no leta habana abantu no guma no rihindura mwene kushanga ngo icyapa kiri mu mazina gogu nonda kucinda ninga nonda kuritematema kurukorera binde byabo ninga shori no korera hemerumo inemerimo yo no korera hati no shaba koti oku ejiba kweta kumaintaininga status ko kugira ngo ebintu bigume ko kubiri mpake mishange hwiri nango bwiro bwinyeroza kushanga ngo status ko bajya ngo kare ibintu bigume ko kubiri wanarukoresa gume narukoresa konka atakora atakahindura atakakora ka project sinsia ninga shiya nayombeka arekeraho kombeka imishango ibanzewe mwene kugira ngo abantu bona batarukoresa imishango ibanzewe hazo bwiro bwinyeroza kushanga ngo nubarebera kugira ngo threat ningashi oburabe bwo kuza kusya ahita keryo kushanga ibintu biwabihindura umushango wiguraze kwera mbiza ko batakine makuru ushanga icyapa kucye kiri mu mazina ganje hati na leta abasurveyor batandika kuritematema wampa babera itakaru kwingana ekazi nkamukaga yes rira hamwe kungato ryo mukoti hati nyono ndabasurveyor batandika kurupuma bakora ibinde byapa no kugura tugura nangito bagura nango baguza ba transferring kanito ntwantomanya ko utakuchimanya naburi umuntu wako nukimunye iyo mbyese zosha mutokuchimanya abantu nibamba bamanyuza kagera ngo batakumanya koko mwabyesirizayo ningashanga umuti indeed namazima atari kuchimanya ngweri takaryo mukoti hati iwe cyo yinde gukora nkuba hababera ningasho wahababa ukiro omunja bahababera kugira ngo yorosha bakoti okumaintaininga status ko ningashi ebintu bigume ko kubiri ninga shatagira umushango guhire ninga shatagira wakoreseri itaka kushanga itaka kuri area yaho yanayombeka kugira ngo rikera ukombeka ibizimbe igimishango ibanze kwereki ibanze yaho ninga shu atakagira waguzita keri imishango ibanze yaho hata no kugira ngo itaka hatagira barukoresa konka waba niyo in possession kugira ngo ni itaka niyo tuyo no rukoresa no hingaho no turaho no koraki tujya ngo kushaba nanka ijije kugira ngo atajya barukoresa mu bazafrikana bajukana we no teka mu papuro mukoto rukushaba kurigirira emushango gunyi no mukoti na neberuho nishaba ngo hatajya bakoresa itaka nayo koti nereba kugira ngo ukwemereza itaka iwe nikiza kwihaho ki ningashe nikiza kuteganisa kita hatwetekeza na yina application bazaho bagihurikiza kubo mushango bagurikiza bazabagurikiza kuya guciroho mukuru hata bacanga ngo ori nongera ngo itaka ryanye tarukoresa konkano hondi nondo kutwire no twire nipinga atokuza kunyemereza ngo tagaraka kuhinga ngo tagaraka kombe ngo tagaraka kutemekitoki tagaraka kutemekitoki kandi ninyentwiro hata nyo kugumeza mundu kubikoresa iyo nkishi tine cyukora ki ko kata no bakugira ngo arete mbakashanje ko kugira ngo new developments zitakabo utakatandika kugira ibyo wakora utakasimba umwana utakatandika kandi kuza kombeka abandi kuguza mbone ukashanga status ningashi embere yitakarumu wajishindura kugira ngo nanyensya baza kuzoma mishango awagati no mahiwe niba ko taruka service kugira ngo umuramuza yishi azo kurambura itaka mbone ko araze kurambura
abe arebe kishane cyuru amo mutaragwa kutwara umukote ngahati ningasho mutiro umukote cyumutwara umukote yamanya ngo byabe byakote hataro kizimbe hatine cyombe cyatandika kushikoma tiro kwenda kombeke ibintu speed kwereka ngo hati nyita kanari njye nyine ditwireho hati aho ngana cabaho gwansinga gwakusinga obe no shashura byinji bino shashura aha kugira ngo wanshangire nyine ngo nshangire nyine hebzimbe nyine ndukurisizaho ndukora ki hateje ni heri kwizira yo kugira ngo hatakagiro wakore sita keryo mpake mishango yone kozireki mpake mishango yone hwire ninga shatakaje ikintu kisia ekijaho mpake mishango yone hwire hazeje na yino process erimwe mitenderebi kugira hare iba kweta interim injunction kugira ngo emishango yazo mukoti aho naho oshaba koti ngo haza ubwo mutari naza kuguzitaka ninga shuri naruguzi imirito yiruko oshaba koti kugira ngo otire emishango mukano shaba kote banze kwikirize atakagera muri yemereze ikintu cyene kugendo misho abo kuba yakumiza mwati emishango nugiza kuba gwafabusha dena haruna aja kutamparinga nebizibiti naza kutamparinga nebizibiti azo jange ibintu byana wakora ki ibintu wabishisha wabihindura ubwo no mutendera gwo kubanza deno gwa kabiri ariba kweta temporary injunction hato ko kubanza nikakareka interim kachi mbabanza bakwereza honche kugira ngo bahurire je temporary yo ne yampa kumushango guhwire so interim nubajurira mune je kubanza nubajurira mpaka bahurire je application je yo kuza kwemereza mpaka kumushango guhwire mune bashanga ibyo ryo no shaba bitari mu makuru ninga just niyo kushisho bwire bwa koti hati nubakora ki koti ne gikwima ni cyimana jatati kine shongo umuntu nuwari umuntu wari kore sitaka bwene teyine makuru gona hato shanga ico bacikwiyaho mwagu mushango numukora kini mukoza kokana bo washanga ngo koti yakwimeje interim konko byajukwima yonoreba ngo niza kuteganisa ino mushango gunabire ndumu konka gukiriyo mukoti mwe tukagambo abantu bakabari nubombeka hakizimbe ahamanya go muntu kwene nubombekaho batwima interim bamaze batereza interim order yo kubazubera kutwahika temporary injunction eje pambo baje bahereza kwereka ngo abo bagumize mu bomeka mwe baje naka hati twajuruza hati nayo garuko kora cyujuruza hato cyujuruza kote yahurire nshonga zawe nangwa ati myinshi nakoze nashaba kote ndeze herebe byo gukora ki ebiriye mbigendo mesho kugira ngo kote rojiga eze herebe ikintu kigendo misho kwereka ngo umwanya no gwanaka dogo kitongere nanka mbeni yeje orebe ikintu kigendo misho ubwo so muramuzi kuyashyiraho yarebe kugendo misho yayemereza hatu kugira ngo nababanza bakagikwima yo ngoro kureba ngo mbena hatwarengaho umushango nizo kuba gwafabusha na yeje no juruza nakutunga okay no juruza then bemereza kugira ngo hatakagire cyakorwa mpaka umushango yone hwire so hatubaheza kumuhereze jo injunction baheza kugira ngo hatagire cya wakoreso mwanyogu aboko imishango kiryo mukoti konko bunkuzo mukoti niyo mwanya gwanje nugumushasha kuba kunyeto mukoti ninzayo konka burukuzayo wetakwije abuka nawe nakimanyo umutima go ntakwe konka nandeme ndakwakoresa kumaro bwire bwona mpaka harayiyize burukuzayo takwije hataho ni njanjira ntomushaka riyo nancereza kandi kinshirye cyanje nakwetegeza atunora umushango kuba guriyo mukoto muntu byagumana bura hati no shabako tugubingo umushango kichwa gamba hari ukushango umuntu yabona ngako ka interim ninga shi temporary injunction yo kwemereza gukora deno umushango mukuru guciriyo aza guhunamira mwene kutwara ubwire guriyo mukoti iwe cyo gukora no kushaba koti waguma no ija atiyija manyabujurisi tiyareta abujurisi yacha hato shaba koti umushango ukora ki kugubinga ushaba umushango kugubinga aho nimba amazuro bwire bukwingana ki mbagumisireze kumara kwingana ati no tiyo kubagumisireze ati koti ne yakirebere yaguma ne hindura hati riguma ne ryo tikaho ubwire buringo kukabaho umushango ngicyo wagamba cyenyine uriya kwiyatungire interim temporary ya una umushango yagurugaho gwatura ati wona no mwisiza ko dr akukiriza iwana ryo tumwe no gumushango ari n'umushango mbi haho kwezi kumwe bakajya mu mugari ko koze kurukwisha tiyije mugari ko koze kwije tiyije mirundi kebire 3 hati no shaba koti nabo no murundi gwa kabiri no shaba koti ni ndagahare ipapuro byo nambitiremu konka nishago mushango bagubinga hati nako site kucerereza yakuhereza izuba yo kuje mu koti ukabura kwije
negareke handika ngo bakwereze rindi zo bakomanyise reka ngo bakomanyisa nangwaho nomwe koti neshaba omukozi wa koti wenyine abakota ba koti clerk abe no yakumanyisa izo bari ya koti takwenda rwe kwaso tarangambire papara na bihatinye yabihire akapitozo mu rubaju yanyisa ininjira yandi yangu ninye na sayininjira akona nezi shonka tuzirebere bakusha ngo mutana jatu nyuba kabatansabi hati bakwato wa koti bakwato wa koto abantu yakorashi abantu yakuretire papura akumanyisa eri akime papara za wenzizi ojo mukoti zo bariti koru kubura ahandike kirahiro nkamusavinge papara ibakota affidavit of service ati nkamusavinge papara nazuma yasayininga nangona muri bakutere bishana urukusayininga atarane bishane mbibi ubutacu basa kuyakana mbona aho cubura mushangu wawe mbona turi kwendera ni nshiriza nsimi management ya TV West hagwa program ngizo kushomesa abantu babutosha kandi abantu basima management ya TV habwa program nunji nabona radio West kugira ngo numushomesa abantu ibintu birungi bega abantu bitu babutosha niwe bari ku moderating aje program kuno kureta program nunji izo kushomesa abantu babutosha mbwenu abantu no kubashaba kugira ngo mugume murebere eberagiro utakatwara eberagiro omungaro ogumuyebere beragiro kureba ngo twayombeka ihanga ryitu ahamusinje ugurugo go businje aburungi bihanga ryitu mwe bari munonga nasigara ndi Eliakim Atumanya Capsoni roya ninga sho munyaberagiro ukurugumura kajara ntunga mu district ngumemba kwate na face mwabashanga mbaga mwabashanga nkahiwo mukika hari bajotinka kore butazananye na ngombe mutandacira twaza kumura banywa bitu nsakwantu akira muzeye ibisinsino ebiri nshaka kwantu byongeraho ubwiro bwa nyensi yakubata hati yatwata mwe baregumaho kandi mbasha bawunera mugumeho